So guys, welcome back once again. Aji to journey jaige na ha nisna Dimapur na pong jage de GARAMPANI ko na jaga ekta ase park nisna type na. So GARAMPANI to kile mati ase GARAMPANI in the sense moala Nagamis par translate koisu bolu pani to bishi garam paula. So bishi manu to visit kora jaga ekta ase itu ke friends moi jun pong jule ase the cameraman de kun uthina ase to manu. So ye this time for first digai dia ase welcome to Linkar OM Eco Tourism Park. Ina gona GARAMPANI ina likhina ase na itu hono na koi rakyo de. So another signboard mo khan olop dikhai dia ase ye wildlife sanctuary area picnic prohibited by order na. Picnic to prohibited ina ko ase. So itu kan sob amni kan de koi di na jai ase itia mohan cover guna jabo itia counter de jai sabata han bi bishi smile guna dikhi ase khushi mohan aha bra khushi ba ase bla details olop janibo. See first of all let's see this one first. Ticket counter guna ticket to lower lage yade pongji khila adult above 10 years guna rupees 20 minor below 10 years gule 10 rupees na two wheelers can bikes scotty kan jai chugule 50 100 ininga type to loy ase na. So, yeah, the timing to kiman as morning timing kiman ase 9 to 4. 9 to 4 na. So rati the timing nai. So picnic khan allowed nai yate. Allowed nai. To jaigi na sai gi na aibo parbo. To Chips ribla khabo pare. Oh chips khan to khabo parbo na. So guys, ami han gi janai dia ase yate to picnic to allowed nai. Ami han picnic khawle GARAMPANI de aisi bole flop khaina jabo ami khan na. So ami khan chips ani bi thanda khan to khabo parbo to na. So thanda khan is na alcohol allowed nahi. Oh my god, beer be allowed nahi go. So be careful guys. Apni na aise gole beer khan ki loina nahi bo yede. Na gona thanda to khao parbo, chips khan to khao parbo. Bole bi dustbin khan thake na tade pawa saba gona bongji bi to apni la rules tai khan la yede laga organization la rules to koi dia se. So preach the interesting preach the tia bongjo mokan. So come on guys. Let us enjoy the show. And this is the one visiting hours yede likhina ase dia mem khan ki ko ase from 8 a.m. to 4 p.m. 8 a.m. to 4 p.m. in our quest today. So, you have to be in the park closed on Monday. Monday, you guys should not visit on Monday. So, Preach is so beautiful, na. Preach is so sundo ekta banana se. So, you do park guna. Jai se iman sundo jaga se. So, we experienced something very new today. So, it's a good place to visit, yeah. Apni khan yade Dimapur fili aya se gule. ASSAM park guna aise gule. Solonachan, right? Solo nachan na pongja agite GARAMPANI to pai ase. So etu jaga de pongji kina apni khan yede visit ko pare. Hi dada. Bhal ase na? Acha. So man yede na visitors khan bi yede enia pongji ase na alag manu khan race korle ama khan mohan ija dikhibo pare ase. So it's a beautiful place. Hi bhal na? So enia pongji ase. So you guys can visit Dimapur na pongja agite phal jaga ekta GARAMPANI koi kina etu jaga ase kone etu janai dia ase. Let us explore together ki ase etu man sob ekil order sign na jabo. GARAMPANI to right side ase. Oh right side te GARAMPANI to ase. Acha. Actually GARAMPANI to yate ase ko ase. So let's say this is the way, right? Acha so manu khan bi yate race kola ase. Tare tower bi mohan dikhibo pare ase. So let us enjoy the show, guys. Oh my god, my god. So this is the one. Bathing in the hot spring is strictly prohibited. See, Molkan ko jagade park te pongji ase. First of all, let us try to know the rules and regulations by organization. So bathing in the hot spring is strictly prohibited. Ladakh, Lang, Chinglu, Aike, Longli. Ina likhina ase. So yede apni khan baat kurle do bhapna na koi rakhibo na. Yes. Yede sabon ki shampoo khan loi na aise tu loss. So yede bi order kan first style bi kote pongji lebi noile sorom khawot na mokhan. So notice likhina ase. Visitors are requested not to throw any material such as thermocol, plastic and non-biodegradable items inside the park and wildlife sanctuary. It is strictly prohibited. Ordered by DFOKA East Division. So rules kind of first jani logi. So anyway, rules jana bhiri jabi. Yate chapaya se. Do mic rusi bar chapaya se. I see. It's a beautiful place. This is GARAMPANI. Anytime garam thake. Itu garam ase. Dada itu pani to garam ase. तो इधर winter time ते गरम आसे नहीं गरम आपने kan yo kiba ekta hutibo parbo so like itula history olop ko parbo apni kan kini ase itu Nara nohoy apni kan bi any visitor he ase na
Oh. পৰা আহিছো Oh, acha acha acha. চাবোন লৈ কিনে আৰু অহা নাই না Yate gaut chhaw na baro na. গাঁও চলাবলৈ চাব নোৱাৰিব বাৰু Acha. তেওঁলোকক সুধিব পাৰে কাবাজন Acha acha chalo tahan de. এইটো লিখা আছে লিখা দে strictly tate gaut na chhaw কিন্তু লিখি না আছে আমি let's go bitore moi jai ase so let us try once like gorom pani sare tahan any feel go pare gorom asna oh my god it's too hot 3 hour cameraman kina gorom asna etu ki kile olaise পিঠৰ পৰা গৰম হৈ আছে তানি bitore ini etu gorom hoise etu ase etu boil gure ase so etu kile gorom hoy ase aya manu paisi gulo moi to question to hotibo like kun ba etu details ko parbo ini boil gor nisna ina gorom olai na cameraman lob zoom gorne dekhai dibo si gorom hote dikhi ase amni camera de so ini gai gorom olai ase na so etu karni hi mati ase gorom pani si cameraman etu lagai olob dekhai du si yate জাগা জাগাতে ওলাই আছে e muchabra coins kan bi bishi ase manu kan philai ase ula na so it's a beautiful place ro fishery nisna be ekta ase manu kan ja si visitors kan be tate ahina ase dekhai dim na cameraman visitors kan dikhi ase nai tahan bi yate sabole ahala ase to gorom pani do yate mata ase gona viewers kan opore janai di ase মানুহ যদি কইন্স ফেলাই আছে না coins philai ase মিছ মাগা নিচিনা তাতে আছে oh আপনি বি আজি পুঁজি তো নোট ফেলাও না কিমান কিনিকা 500 philao thaga paisa na thaga pra duk pai ase moi so coins samadan bilai na bitore bi coins thikibo pare ase so it's so beautiful and amazing like itu to isor la kam hi ase ula mohan inia jaga ekta pai thake no hoi itu to ake pra history time di forefathers time de pass ikon na so yade jui kan chulai gena iku nai heater khan iku nai hulibi pani to non stop gorom hoy ase so tahan koi sab the winter time de bi inia gorom hoy ase go ase so let's enjoy the show opor ekbar jai sobo thaward chai gena ekbar tahan lor kotha bolo si idiasi amma khan de yade race prize hai amma khan bhal as na amma khan bi yade race paula hai ase so manu yade visit kore ase to pachagan khila laga na gorom pani etu jaga re takhan race kore jaga bi bishi bhal banai na ase yade bui ase and we can see the race came out there it's so beautiful yade friends kan bi aina ase na dada bhal ase na chalo so we are going to experience the bridge right now guru khan bi yade ini buina sa amra bui ase so this is the hanging bridge eman chutu jaga ekta ase morom jaga ekta ase aru historical place so I don't know kun ba ko paru etu la history na and this is the bridge so bridge tickets na cameraman papa dikhai dibi hi brother bal na ভাল gorom pani la meaning jane na jane গরম তো আছে না সাবুন লৈ আইছো so it's a beautiful bridge aya ke so photo kichi loge hoise amni kan aya baby what is your name naam ki ase Bajai Mampal. So this is the bridge guys. It's so beautiful yeah. Hanging bridge ekta ase. To yade pungja manu khan bi na enjoy gole jaga ekta ase. Ta nichi de bi nichi la pani bi gorom ho nisna lagi ase moi because etu jaga la do alak gorom hoina dikhi ase na. Mas khan ase nai. Oh my god. So beautiful. Hanging bridge eman hilly. Enjoy. You guys can visit yade to rasta je ase na gorom pani goina so ina goina ase etu bidore jai gena ki ase etu kobo na pare cameraman ami jai saise ekbar bi ততে ভিতরে জানুৱাৰী আছে janwar khana যদি সাবুন লৈ কিনে যাও wildlife sanctuary koto etu ase niki I guess so na so wildlife sanctuary etu ase yade elephant khan ola monkeys khan ki khan sob wildlife cheese tu yade ase goina amni opore bi chanai di ase so we just had a great time and see moi ini khorai jai na amni hande koi di ase etu view background la view olop dikhai di ase back side pra sapa dikhi ase na amni khan moi cap pe olai di ase pharwa dikhibo ani so amni khan yade dimawor da aisi gole dimabo solonachan olop na pungja gite goram pani goina etu gate khan nisna pai de so yade rukhina amni khan sabo pare aru etu manu bra bishi kwato like winter time de bi goram hi thake aru pani do bitor bra goram hoi ja pro goina chui chula jende mohan goram kore no hoi ina type kora do mohan 1 kilo sai loise so amni be aine yade visit kor pare only 20 rupees per head day 20 rupees ina loise aru picnic to yade allowed nai amni chips khan cold drinks khan ini khao parbo aru especially drinks khan do strictly prohibited koise so dusra line de enjoy korna aibi sabole taka sabole aisibile
না এইটোতো এনজয় হ'ব না মই এইটো জানাই দি আছে thank you so much for watching and may God bless you all don't forget to like subscribe and share for more updates para tak alak jagah de pongju jo ma sa family members kan man pongjan isna hobo na moi hope rabi janai di so thank you so much cameraman Mr. Shawa